onimdefo a wonim de edefa pomdi ho nsem so sanso ete ahan ase eye doctor eye Boabenbo ahen Foster wakasa e fonton from dwumadi so a wo kire se wo hwe enema emani patumi didi bebre pa eye se wo bi a wo didi na wo sanso hwe ne fun so no wo yekọ wo se wo be wi ache no wadi aduane no be se chance be se du wo se sa ne mani nyina no na emwa ma ni padua no entumi enya nutrient na se ne mepa bi a etumi emma nipa no etumi enyini koso wo se di bebrebe no emwa emma nipadua no afei nso enam bebrebe no uduru emfie bia na wo se utumi eteso udidi na o hwe television udidi na udi nkomo udidi na bia wo receive phone call distract your attention ema utumi didi boroso amoroso no agosi enyenyenyenye hwe agosi se wanyini udi 35 years e kona agosi the amount of hydrochloric acid that was a we produce for the sake of the protein a decrease. I was now unya 50 years a decrease by say 45% to 50%. The production of the hydrochloric was a big yamono. And on most of the adults, about 98% of them, Ajimakuma could be na Sadi way count. And most of us, I see, and unti. Sadi weke kakosi wahunu e kire say one after mbeba di muruso no e kire say one mojana bebre enya ma obre kwa wunyi because hydrochloric acid na wo yam e so te eno so nti na nyankopɔ de abegu say de e be boa na digest protein ana fe abubu aduane mu kitikiti because wunyi kura na wo se frasi tutu ba bia de we say ade no kura tu afiri ho nti say ayi to hwiri entumi mbobo aduane mu kura yie akosi nipa nyia nipa ebre o akosi enutinu apart from say wo bedi di ma aboro so no mo jana bebre no enya ma abre kwa wo nyini